40 godina se borimo sa HIV epidemijom. I kraj se ne vidi. Desetine života izgubimo od side svake godine. Niko od njih nije dijagnostikovan na vreme. Gej muškarci su u najvećem riziku. Ali i žene i straight muškarci oboljevaju i umiru. HIV se može desiti tvom drugu, Bratu. Sestri. Drugarici. tebi. Ili meni. Svaki seks bez kondoma sa osobom nepoznatog HIV statusa jeste rizik. Ali, ako se otkrije na vreme, HIV se može uspešno lečiti. Živi se neskraćeno. Rađaju se deca bez HIV-a. Uz terapiju HIV se ne može preneti seksualnim putem. Zato nemoj da odlažeš. Testiraj se danas. 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 Potent, Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje. Stavimo tačku na HIV epidemiju. Zajedno.